Penman ni hapo office yang Deputy Commissioner yang Western Tia ko em lang wa ken hai ka JSM ki nong kit kam chnong yang ko chnong yolong par kam jo le wa ki tourist action ko pher em po lama yang ko chan tia hejing ye to wa ka tai ka tol kit ko em ha yolong pas i tai nei bha wa chim ko bu re gi de yo mi ka kan rum kan ram ri ching ye to te da khut ka meeting ne bat ka meeting le man ko lai bai lai ti ni gasngi kwa penbena pajba kat mpu baik kajingnya kelam mo tai tol kit waro kinong chong chong yong kari lom chan tia mem kam piu su yo ba piu lai free tene tai daw jingnya to ko ni ka khubor ra kilo ki jor yong pi le ngau ong piu ko ni to ka ri yong i la ki wi ki ri la ki wi ki jat bru mem kam ki su ki dan ki tak sapok ki chnong ki thau yong ki ile po wes chan tia ile po ri lom chan tia nya tai daw ra i ni khubor mi se sepi kan pupat kajingnya kelam waro kinong chong chong yong gori lom jan tia ko mhok tu bis tengkal ai tai ko tol kit yolong ko bloi sibon movement JSM ni hadin wa dedep kejing kulmar umi kejing kulmar hati ha ka khatso trik hai pasi along iti hadin wa jingchim kebu yong ki ketu pil sakhi pi de yo ki khubor ki lak thai khubor ne ki riyo pi wa de flash le khubor wa hai ketu kejing ja temut hadin ketu kat te cho ya nando ketu khatso trik hadu kat til det kat le mut ke geri ki lokal mut ki tourist delai free bagi bam sugi te irne rakal yang bisi le dekut ya kelamu open bike ka ya kanika dor ya kanika jing kelumar rengkat wa kini ki tourist association wa ki ya nongchong sunong yang kinong kit kam yang chong yalong bat wa udisi te hakajing kelam yang ini ika kajing kelam yang kajing wan yang ini expect i to wa kajing kelam to ubat ko henry kakam kajing kelam yang henry umbi gu ya ketika kajing dawa ya kaliang ke yang kam kinong chong sunong yang belum jantia kajing dawa hi yang to ya gi lokal hi gi buru lokal hi bro mong hidup kat di tourist mong hidup kat di private henry gi buru lokal yang to man ki like free wa ile wat man kamu yu chikiwi ki district lane chikiwi ki thau wa yi local ye yu plat free man ile yum ye to mat kete to kejing dawa ke yong i wa kan umpu ye ki penbait lane u plat free ya gi bru lokal yong i temut i dale kejing ye ki lane kejing ya kalam dong man go he dini sekmat tempat kentujur le ya kinong chong chonong yong gri lom jaintia wa ye krek kam langgi untuk rukat ki tourist kamtam ki private ki wujuk comments ki wujuk kelam bah ki lat pathai kubor wuju onggi wele i umju pait pi umju kelam pi wele i private umju check pi kete to kejing kentu kejing kerpat pi wan yes no ketilang yo yi rat dingkong yo yi wan ra biang ha kete kwa i dawa i kam kinong chong snom yong krilom jaita kenang like mb i wan lene kejing mudursi wa chalendet yi ki walai chikmat namata kan ki isu kete don hi to kejing kerpat wa sisen wa ya kate cho bero arliang ki private lane ki tourist kat umpude baik untuk sugi haganika yalong hani ketul gate ku am yalong kita dan ni jing kerpat lade am ginu jing ki war kerap he seba wan ni sok tilang kenang uye choi wanra ya ketika jing abha kamet lane ka jong suk chong san hai ni bo ka chnong thau lum jai tayong Abang